نیکر بلوچی درود و درهبات شرپنده چارو گوشدارو کا منای شاہ خاموش آرند جاگا نشتگت وشد راو سلامت باتے ہمروز بہاراں باتے تکمو گڑتی مگن داتے شرپنده مرچی منی دیما یک انچیں کتابی یک باز پر ارزشتیں کتابیں یہ کتابیں شاہ لچھا کھار ملا فاضل رندے باروائیں کتاب وہی نوشتہ کتا کی کتاب سید ہاشمیہ یہ کتاب وتی یک جتاہیں ارزش تھے اسے یکو ارزش تھے اسے کہ اسے تہا سید ہاشمیہ 960 زمانگا کے ہاں روت مندہ وہ ملا فاضل ادی رہا درگی جیت قاضی نامی مردی بھی تھا یہ ہمراہیہ روتو ہما قبرستانہ وہ ملا فاضل ہمیں خبر شکا چنت او ای اما نبشتہ وانی او آہ پتہ دیما کاریت کے ملا فاضل کجام سالہ ودی بتا ہے کجام سالہ بیران بتا وہ یہ لہتی حق سم فاریزی تو تی گوما دومی شن کے اسے تہا یہ کتاب تہا ملا فاضل زند کہ ملا فاضل کجا ودی بیت آئیے امکروچی زند چو گزیت آو آئیے برات چونیا گو یکی دومیا آوار بند سفر جننت یا شاعری باروا ود کے عبر کننت تشبیہ و استعاران دروشما او آئیے شاعری کچھ بالاد ملا فاضل چین کتاب بابتا کتاب تہا سید ہاشمیہ کی شین تگا یہ کتاب نامداد دیکھ بتا میر عبدالغفور کلمتی نامہ کہ آئیا شالک چکارے چھاپ کنگے سجیں عرش و درچ وتی کوپگاں زرتگاں تا چونکہ سید گنج چھاپ کنگا ہوں وجہ میر عبدالغفور کلمتیہ یہ زرداتے گا تو سید گنج کے بعضیں سالیہ ہیرت چھاپ نبو گا تیا کمک کو مدد کو تگا تو کتاب چھاپ کو تگا یہ کتاب شنک کو تک سید ہاشمی اکیڈمی گوادرہ اور یہ مارچ 2013 اشیے حولی چھاپ بھی نو یہ کتاب تو کا مشورہ چگوشت کہ شال اچھا کار ملا فاضل زندو ازم باروا و نوشتے ہیں پدا ہما شعر کے ملا فاضل استا تو اسے یک خاصیت کتاب ایشن کہ یہ کتاب تہا ہما شعر پریچک بتگا شعرانی معنی دیک بتگا گالانی معنی دیک بتگا کہ ہما گرانے کہ گال ای شعر تو کا کتاب تہا کارمرز کنک بتگا ہانی معنی دیک بتا وہی کتاب کے پیش لفظ ہیں نوشتہ کنک بتا جوانی وڑیا کہ اس نے علی ساہا نوشتہ کتا کتاب بابتا وہ کتاب دیری چھاپ نبوہ کے سوا پدا ای کھار کے سیدہ کتا ای جکان سری کتا آہانی بابتا نوشتہ کتا نو ادا کے تاکدیم 19 کے مکھائیں شال اچھا کار ملا فاضل زند و عزم باروا سید ہاشمیہ بچہ چون وتی نوشتان چون بندات ہوتا یا کیشن کے ردان کے والا بھی یا شاعری سید ہاشمیہ وتی یک جتاہیں ڈکشنی اسلوبی نوشتہ کنگے آئیے بلوچیہ آئیے جوت کو تک کہ زگریں بلوچیہ کو نوشتہ کنگ بھی بچارا اچھی نوشتہ کا اوشی کے جانا پریں سیاحتاب و کماشیں مردے کے پرا آستوں کے کش جیگیں بلوچی پش کے گورائن تے دزمال سری چا رندی پاگے چیرا پد درائن کمردانی بستگ و تگرد سرا تحصیلدار ادارہ دیما سبا سائگے سارتے من نہا نشتگ چپی نے مگا کم میں پشتا دربر جائن راستی نے مگا پہنے کھلاتن تو دگے لاتی تگردی لوگن دیما کم میں دست راستہ گونڈیں ڈکی رنگیں کم میں چا زمینہ برستریں گو پٹک کے دیوالوں کا مانتا رتگیں نماز جائے دیں پا دیما پراہ دراجیں مانش جائے بزن قبرستانے اوی چا کسانے نا یک مزنے کھہیری مانشانی میان جیا انچو شوشتا تک کہ تو گوشے زانا اشانی پان پائیں آیا شاکارے تو گوشت جی منی واجہ بیگا و حامدہ ابھی بلے منی وتی جندی نزات کے کجا من تہنا من ہننا ادا مندہ کس نزاتی پرچک کے کس اشیے جستا نبتگ واجہ سید تو اشیے جستا پرچہ درت کگے چگونڈیں دمان یہ بیتوار یا رن میر ولی محمدہ گو وتی مندی گالوارا گو علمیں و دلجمیں رنگیا وتی گپانی رند گپ ایمنا پیت شگر اللہ ملا قاسم پیت چاوش و قاسم برات دل مراد کشتگن اشانی یونانی دیما ایمنا قاسمہ پا سانگ رستگ
मुल्ला कासुम लूगी ए मना मीर वली मोहम्मद पे थे गुआर बुतक मीर वली मोहम्मद साहिब खान चुक्किन तो साहिब खान ओ ए मना ब्रात तो गुआरन वो चुशे नज़दीक सियादिया अंगता मुल्ला कासुम ब्रात मंदे नामे जिंदा कनूक बलूची ज़बान मस्तरें लच्चाकार मानशम अया नजात के खुजाइन पैशिया मीर वली मोहम्मद मयारी नहत परचा के मंदे एक मर्दमी हमदनीगा ई गप्पे में वाबा अयाल या हम समान बुतक के मुल्ला मानिश हम दरगी जगो जानक लूटी के कसी चद्दिगे जा के तो ई लच्चाकार गुड्डी त्रा जाए जस्ता कर शुमदी सूत को के मुल्ला सैयद हाशमिया अमा जागा के अद्दी रहें तो मुल्ला फाजुल और मुल्ला कासम है आइए नक्शा चों देमा वदी खुद के कुजाम जागाएं कुजाम जागा ये मानशिन भले बजनी का पिछे के ई ज़माना का के सैयद उदा मंदा रहो गाएं शुता मर्दमा के जुस्त का हाँ मुल्ला फाजुल बाबता नजाना ये मानश बाबता नजाना तो सैयद अवली मर्दम भी के हाँ दरगीजित मुल्ला फाजुल अद्दी रहा ओ आइए तहा पदा ये शेरा किसने वदे के चिंत तो जमकन तो हाँ हाँ पर्री ची तो आनी माना हाँ आनी गाला आनी रेदो पेशवेदा आइए शेरी सलूब मुल्ला फाजुल शेरी शर्री है कि आई तो का ची शेरियत उसने आइया मुल्ला फाजुल ही चीज़ा ना शर्री सरा पर रेत का ओ ये किताब तहा ज़ाहिर को तगन मुल्ला फाजुल नमातली जोर जवाबी के आइया निविश्ता को वती किताब तो का एक जाके बाज़ एक दिलचस्प और जवान है एक किस्सा है कि सैयद हाशमिया निविश्ता को तगो यकीन शुमा हम एक किस्सा बाबता इसको बोले सैयद वती लफ्ज़ां गुशिया शू निविश्ता कन के शाल लच्चाकार नमहतलो जोर जवाबें लच्चाकारी बुतक चुशें कसाने गुंडे लच्चा बाजेंत के आइए नमहतली और जोर जवाबिया मन्ने नन आइए जहले लच्चा के नमहतली है मजने मन्नू के बाज़ मशहूर वो अरकसी ज़ात के दीवान या वतबरात मुल्ला कासम चूँके गप्पा पेरीबंदान कनन दीवाना निश्तगंत के मुल्ला कासम चम यक बान ये दरीगा प शर्रंग या कपीत के शाहलाचा हम सही कन भले प लच्चा बिना प शेर ज़ुबाना कासम चीवशी कपूदर मंग गेलें दम्बा पला फाजुल गुशी कुजाम देमा दया गुम्बा कासम गुशी दरीगो कापरे लंबा फाजुल पदा गुशी हनारी पक्कक चु हम्बा गुशन मुल्ला फाजुल स्याताबें पटक्के मर्दमी बुतक रंगाम शर नबुतक पेशानी सक बुर्ज पतनम नबुतक यक रंदी यक जनीन या अमी शिगान जत के मुल्ला हा आमा दमाना पर नवातली जवाबदार मुल्ला से गोश्त लोहे सरो कंडे जनुक मापा जिनक का दिस्तगन मर्द मलकमित रंग बितगन नो एदा किसने सैयद किसने शेर जानती हैं कि हाँ किसने को लफ्ज़ां का ये मेरे मोहब्बतें के अय्या शुतगो दरगीत का ई सैयद निबिश्ता कंत के नूसदो पंजाब छारा मनवत मंदा के शुता मनी अवली जुस शालच्चा कारे मानशेगत मन पर एक गप्पा सक पदत बुतंग के च मंदे जिंदे मर्दमा यकिया मनी जुस्ते पस्सो नदात इच कसा नजात की दुर्गालें गिसद गुप्तारें बलूची शालाचा कार मानिश कुजान गुड़ा मनी ब्रात गु नगे दोस्त वाज काजी मोहम्मद अब्दुल्लाह के आवादा मंदे तहसीलदारत मना अमरा कुर्त प मानशा राहदक बुते अनागा यक वीरंदान अंशे मानशी किर्रा उस्ताद क्या ये सरुन पादू ने शक कब तगतन गुरबास को सरो पादून ने दिगे सिंह शिंग शांग सर पस चक्कतन मन हमें मानशा चारगा ता के काजिया दर्रायन सैयद मन पर सित गुशंग के चम्मना रन तो अवली मर्दमे के पाए दुर्गाले मानश शुवाजगा दरत कगे आरूचा मनी मानश शुवाज बुंगीज कुर्तक बलूच चई लच्चाकार मानशा शमुष्कार बुतगन मंचा मजने सर्जनगे रंद ई मानश दरगीत का गो मुरादी बुतगा के दिगे यक ज़ुबान दोस्ते मर्दमे कदी चुमना सर्जनाना इशी शुवाजा भी है कि मन पर वाह गो पहाड़ या बोशा के ई दुर्गा लें शालच्चा कार मानश दरगीजुक मनो काजी मोहम्मद अब्दुल्ला मन पर वाह गो पहाड़ या बोशा के दुर्गा लें शालच्चा कार मानश दरगीजुक मन काजी मोहम्मद अब्दुल्ला वो मर्ची मनी दिले मुराद सरजम बुतक वो गुशे जाना एक मजनी बारी चमनी खूपगा दूर बुतक ई अमा हाल निविश्ता के सैयदा निविश्ता को तगम
ای نوشتان 964 سیدہ نوشتہ کو تھا بتی چیتو کا نو ادا کہ ماں روی اولی شعر کے یہ کتاب کے لچھا ہیں تا جی اما باری کے علب رندے جاگہت اور ای شتہا یہ شعرن او پدا کے ماں دیم طرح کھائیں دومی لچھیں بران لانگو وانگو شوکینا کے بعض نامداریں ہم شعری سیمی لچھیں بیایت منی شاہی مہذبیں رنداں اور امی وڑا اسی مانا ہم کشی تگا سیدہ داتگن بلے گڈی تاک دیما اما گالانی کے گرانے مانا ہاں آپدا جہلا داتگن تے چانتو کا شیرانتو کا اور سید ملرب فاضل بازیں اچھی شعر استاں کہ آہانی مانا ہانی تہا کہ مردم ایر کپیت آہانی جولاں کیا کہ روتے ہیں گڑا مردم آہانی مانا ہانی بزانتانی پر ری چگا یک زمانگی ہو ہمری جنت کے ہاں آہانی مانا پر ری چگ نبند بلے سیدہ جوت کو تک کیا یہ اما کے گرانے گھال انت کے کارمرز کنک بتگا آہاں شتہا بیاری تو چیز کا پن دیکھے ایک شرریں چیزی شیں سیدہ کے شعر اما مردمہ کے دست کب تگا آنی نام نوشتہ کو تگا ایک شعری پر ملا اسماعیل راسکی کے ادار بافتان ہے گئے آئیہ 9 ستمبر 954 چرائیہ سے زور تک یہ شعر کس نے ٹھیک ہوتا ہے یہ ایک شعری سینزدمی لچھیں تی شتا منشی لاتے بند شعر شمع دیما نادر کنا کہ تاکہ شما ہم بزانے کے ملا فاضل شاعری چرنگی شاعری شعرنت کے اکرامگانی چائی کپودر وشزی ملیں شکر منقار و شاپرو شامیر بانزلیں چمتئی سورو ملکشیں گردن بخملیں آوسناکیں سنٹیں تمراز بلبلیں محلبیں چھینکن تئی لونگ بو جاپلیں محلبیں چھینکن تئی لونگ بو جاپلیں آپ چما کنڈو شکلیں روداں ہار ملیں بیا بزیر دروتان و ببر پیغامان دلیں اودا کے ہاؤگے تتارن ہین ماہلیں برزہ برخیز کن شاہی بازار عاملیں پر قیب نشتگ ہتلی سنگین ماولیں شرسرو بیہیبیں سمبر اورچا ملیں میں سلاماں پدر حدیثیں لالا بگوش محرم و دوستی و دلے اسراراں بکش گور منو ہمراہ جنے تیراں پرنکش بے گباریں ماں سیو یک چار و شش عزوتی چنی کنارہ بو سے ببخش گڑسرا کار بستوں وتی درتراشتیں زبان شست و مستان و کمندے راستی و چپان تنگاں پا ڈولے پما درہین لباں شب کے چار پاسن گم چہار قسم آگو منن قسمی چا یاکوبی حیالاتاں زیاد ترن قسمی چا نوک سجیں کڑی سنداں تیز ترن قسمی چا الماسیں پلک تراشاں نیش ترن قسمی چا گراں باریں گراواں سنگین ترن جزم زانا کے گوندگے ہچ مردہ نہن ناوکانی برزیں خدنگاں ریزمان گرن و شستیں مشترکاں برکمند راست و چپاں بیایت منی شائی شیر تپاکیں براؤن دگاں من گمانی رنجیں تگیں اولاک نباں کولنت کے نوکیں یادگاری رنگ کنا گوتا مارنگا گمام تنگ کنا دراجیں شعری ہو منا تو سنت کے ای مراگش منی ای باہر دراج مرد چکے ای وڑی کتاب یہ سرا گپ جنگ ہائی سرا آئی شریاں گشگ یک بلاہیں کاری شی اما مردم کت کنا کہ ہاوت نگدکارن آ زبان و لفظاں کا بہت سرپدی مردمان دانشور مردمان منی پیمیں یک نودر برینا تو ماں ادا ہمیں کہ لفظانی گالانی کے بزانتاں دا یک بتگاں کہ شیران تو کا استاں کہ جی اما باری کے علب رندے جاگا تشتو کا یک گالیت کا جلوان شیم بزان داتا بوران جلوان دیا بزان درارگ گرو تاچی بوران تاچگ چوچو یا چچا گپ باوست کے پچنو لانچا بیبیت پٹو نے شرجراتیں شربیں عاریفیں واہ واہ بزن بہبا وشی و شادانی سکیں آواز امی صاحبہ رابچی بزن اشترانی نپر او پلاں بیوساں بزن گٹاں بنداں مرکب اولاک سواری توری اشکیے بھی تھی آپی ہو بالک شرمندہ ایک کتاب پا میں لفظاں کا یہ ایک پرارزشتیں اور ایک راج دفتری کتاب ہے یہ کتابہ اما مردم کے گون لفظاں کا امگرنچیں اگر شاعری نوشتہ کنگائیں یا نثر نوشتہ کنگائیں
ای کتابہ حلم یا بوانی آچا ہوتی کلاسی کا سرپد بھی آچا ہوتی وسط زمانہ کے شعری رویت سرپد بھی یہ بڑی کتابانی ارزش سک باز ہیں اور یہ کتاب نیاد کس نے 305 کلدار ہیں وہ نیادیہ ہم دستکپی اکیڈمیہ دستکپی سید ہاشمی اکیڈمیہ اور دیگر لائبریریاں دستکپی یہ کتابہ حلم یا بوانی سلامت ہسٹری میکر بلوچی